Yesu nashimwe cyane. Holiness Philadelphia ndabashuhuje mwese amahoro y'Imana abane namwe. Ndanezerewe cyane kuba nongeye kandi kugaruka ngaha ngo nganire namwe. Hariho message nje kwishura y'umuntu, ni commentaire yanyandikiye. Imaze imyaka 3 ubwa mbere na mbere mbanje gusaba imbabazi uwo muntu kuko natinze kumwishura. Ni message rwose, hari video nari natanze, hanyuma aragira iki acandika commentaire arimwo arambaza ibintu. Rero sinzi ko arimwo aranyumviriza, ariko ahari hose amenye ko imessage yiwe nayihaye agaciro rwose. Ariko byabaye ngombwa ko naza nkayivugaho nkamwishura ku bibazo yari yambajije, nubwo natinze kumwishura. Reka nsenge kugira ngo umwuka wera amfashe kwishura bino bibazo. Data mwami wacu Yesu Kristo, ndagushimiye Yesu. Dore mwami wanjye Yesu Kristo, hari ibibazo umwene data yambajije. Ndakwinginze Yesu Kristo, ntabari nge ndi umwishure, ahubwo abari we umwishura mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Iyo message rero ikaba ivuga iti: twarababajije ko koga shampoo mu mutwe kwari bibi, ntimwatwishuye. Byukuri aho ngaho mbanje gusaba imbabazi. Byukuri umbabayire mwene data, ndasabye imbabazi. Reka manze mpagarikire ahangaha buri kibazo cyose ndagenda ndakivugaho, kuko ntago ari kibazo kimwe gusa yambajije. Reka mbanze nsubiremo ino message. Twarababajije ko koga shampoo mu mutwe kwari bibi, ntimwatwishuye. Mwene data urimwo uranyumviza, nawe waba ufite kino kibazo, bibaye byiza ko nabishurira rimwe. Ntago nakwishura umuntu ku giti cye ngo ndabishobore, ariko ni byiza ko mfata ino video ndabishurire rimwe. Mu magambo make, koga shampoo bivana na shampoo iyo ariyo. Shampoo ziri naturere woyoga nta kibazo, kuko Imana ntago itwangira koga mu mutwe, kuko iyo utoze mu mutwe uranuka. Shampoo rero nk'abantu bifite bari mu bihugu byo hanze, cyangwa se baba bari mu bihugu byabo ariko bakaba bifite rwose, bafite amafaranga yo kugura za shampoo, mugure shampoo ziri naturere zidahindura imisatsi yanyu. Nta cyaha waba ukoze rwose. Koga shampoo rero ntago ari bibi, bivana na shampoo ugiye gukoresha mutwe wawe. Nk'akarorero, nkanjye ndakoresha shampoo, ariko shampoo nkoresha ni shampoo y'imvuvu. Shampoo rwose iyo ngiyo ndayikunda, nge niyo nkoresha. Ndizera ko inyishu y'ikibazo wambajije urayibonye. Ni woge shampoo, ariko ntukoge shampoo iyo ariyo yose. Ujonjore, hari shampoo zitari nziza rwose ushira mu mutwe ugasanga umutwe wawe, umusatsi wawe wabaye ukundi. Rero ibyo ngibyo Imana ntago yemera ko tubikoresha. Imana ishaka ko tuba naturere, kuko
umugeni wa Kristo akwiye kuba ari natirere, ata bintu by'isi yishira ko bimuhindura uko Imana yamuremye. Reka mbandanye, hariho iyindi yanyandikiye ngo hama n'umushatsi mwinshi w'umunatirere kandi utawusuka ata kintu na kimushiramwo ukawufunga shinyo n'umubani ni bibi. Icyambere mbanje gushimira kuba umusatsi wawe ari natirere kandi utawutsiba utawusuka. Byukuri ibintu byo gusuka imisatsi abantu n'ubwibone baba bafite uko nta mugeni ari mwaraja mu ijuru akwiye gutsiba imisatsi. Barazi ko gusuka umusatsi Imana ntibyemera, ariko baguma kubwira ari bafite muri bo ryo gukunda imisatsi, barimo baratsiba imisatsi bagafata ibituta bagasha mutwe bagaca bashiramo ibitambara bagahisha abantu, ariko Imana yo ibabona. Ndagushimiye rero kuba udasiba umusatsi. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha kandi izaguherezo ryiza. Byukuri umushatsi mwinshi ngo hama n'umushatsi mwinshi w'umunatirere kandi utawusuka ata kintu na kimwe ushiramwo ukawufunga shinyo. Byukuri ngewe ntago nakubwira ngo wifite imisatsi ya natirere, ntago nakuza kugira imisatsi yawe ya natirere, kuko ni imisatsi yawe bwite kandi nta kintu na kimwe uri murashiramwo. Ikindi nta bihindura umusatsi, bimwe bibyita ngo hari amarangi bari mwashira mu mitwe yabo. Hari irangi rya mbere ryitwa kanta, hariho n'irindi ritukura, hariho n'irindi ry'ubururu n'ibindi. Ariko iyo kanta abantu bari kwashiramwo bari bagira ko ari irangi ry'umukara baba bari kwashira mu mutwe. Kanta Imana ntago iyemera, kanta Imana ntiyemera. Ku bantu barimo barabikora bakwiye kumenya ko kanta Imana ntago iyemera. Kanta ni irangi ry'umukara kandi ntago ari byiza iryo rangi ry'umukara uba uri murahindura uko Imana yakuremye. Nk'akarorero urashobora ko ufite imvi, iyo ufashe iryo rangi ry'umukara aryo kanta ugashira mu musatsi w'imvi, uca usanga umusatsi wawe w'imvi wahindutse wabaye umukara. Rero iryo ni rangi uba washize mu mutwe wawe kugira ngo umusatsi wawe uhinduke ube umukara. Rero byukuri ndagushimiye cyane, Imana iguhe umugisha kuba umusatsi wawe warawufashe natirere abandi biriko birabananira. Kandi ndagushimiye kuba umusatsi wawe utawubyirogota ngo urimo uratsiba ngo urimo urasuka. Byukuri Imana yo mu ijuru ize iguhe iherezo ryiza, uzugume uko nguko, ntuzuhinduke, ntuze utwagwe n'irari ry'imisatsi nk'uko abandi byabarembeje. Kuko urabona abagore b'iki gihe Imana ipfa kubaha agafaranga gato gusa birukira muri saro, ipfa kubaha agafaranga gato gusa baguze produit, ipfa kubaha agafaranga gato gusa bagiye gushiramo bya bintu byimbisha imisatsi, ipfa kubaha agafaranga gato gusa amarangi yabashizemo. Imana ipfa kubaha agafaranga gato gusa baca bayajyana bakayamarira mu by'imisatsi yamara bene data. Ibyo ngibyo ntago ari byo Imana ishaka, ntago ari byo Imana ishaka. Ikindi nacyo ikintu citwa shinyo, mwene data ngiye ahandi imbere yawe, dore ntago nzi shinyo, sinzi nico bisobanura. Shinyo ntago ndabizi kuko ngiye nanjye ubwanjye iyo misatsi ibyo bintu ntago ndabikora. Ngiye ntago nzi ibintu byitwa shinyo, mbe ndabikubwira kikare. Shinyo sindabizi, shinyo ntago ndabizi, rero sinzi ico bisobanura shinyo rwose, mbe ndabikubwira kikare. Ariko noneho inyishu yibazo wari kurabaza urazibonye, nizo ngizo. Imisatsi ya natirere, abakristo, umugeni wa Kristo abakwiye gutunga umusatsi wa natirere. Abakwiye gutunga umusatsi wa natirere. Uyu mubiri uko Imana iba yarakuzanye mu isi uba ukwiye kuguma uko nguko, kubera ko Imana
irakunda umugeni wayo kuba ari natirere ata bintu by'ikuzimu yishiraho. Buriya ibyo bintu byose abantu ko yishiraho ni by'ikuzimu, bakwiye kugira iki, bakwiye kuguma uko Imana yabaremye. Bene data nshuti z'umusaraba, aha ndiko ndabwira umuntu umugeni wa Kristo, niwe ndiko ndabwira. Benshi batwawe n'imisatsi, barimo barakurura imisatsi, barimo barasiga imisatsi, barimo baragira ibiki imisatsi. Bene data muriko murarushwa n'iki? Mukwiye kugwa no gushaka ubugingo budashira. Ibyo by'imisatsi mukabireka, bizabamarira iki? Imisatsi abantu barimo barayigwanirira, barimo barayishaka cyane, nta gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka. Muriko murashaka imisatsi muzayijyana hehe? Bene data muriko muranyumviriza, Imana yo mu ijuru ibishaka ko umuntu aguma uko yamuremye. Niba uri umugore ufite imisatsi yawe ya natirere, guma uko nguko uri natirere, gumya natirere yawe, reka guhindura imisatsi yawe. Wewe gwana nukushaka ubugingo budashira, rokora ubugingo bwawe. Rokora ubugingo bwawe. Umwami wacu Yesu Kristo nabagire neza kandi abane namwe. Imana ishimwe ko impaye gushitsa bino bintu, zino nyishu z'uyu mwene data nkabanda zitanze. Ahari rero dore ideni ndaryishuye, kandi umwami wacu Yesu Kristo abane namwe kandi abahe gukomera mw'uyu mwaka wa 2025. Imana izabahe gukizwa neza kubera ko umwami wacu Yesu Kristo araje kandi natinze. Twebwe tumwizera uwo mwami dukwiye kuguma tugize iki, tumurindiriye, kuko tutazi igihe cyangwa isaha. Ndabakunda rero, umwami wacu Yesu Kristo abane namwe. Bye bye.